Maya payabak po kay katamongan. Iyabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Sardas at Luz Medina and family, Imelden Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Villa Rice and family, Dan and Let Alderite and family, Policarpio family, Catherine Policarpio, Noel and Jean Reyes and family, Annabel Soplico and family, Butz Velez and family, Ella Ramos and family, Marina Teodoro and family, Fe Soto and family, Eder and Rolinic Dao and family, R.C. Gregorio and family, Let Castillo and family, Lydia Lacap and family, Edelita Lopez and family. Para karing mag-birthday, Nancy Dizon at Daisy Quiros. Para king anibersaryo ng kasalri, Romeo at Anita Demando. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dayrit, Socorro Garma and family, Benedict Gerald Razon, Kervy Neil Garcia, Zarina and Patricia Foronda, Romel, Lori and Rashid Medina, Jerome and Patrice Mercado, at Finding Good Everyday by Kido. Paraking malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remigio Pangan, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Perry Dayrit, Rose Tiglao, Clarita Doruelo, Irene Autencio, Pauline Dayrit, Milger and Antoinette Javier, Nora Miranda de Dote, Bernard Reyes, Neil Tanhueco, Anthony Arzadon, Elizabeth Fernando, Kathleen June Lim, Lolita Placino, Cesar de Jesus, din sa Blanca-Patad Amasakit. Para king pamanantabi at proteksyon ng Banal na Espiritu king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, at pamilya ng Andrea David. Para king alang-anggang kapainawan daring kapatad tang mayango na biye di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Benjamin Sr., Carlos Corazon, Angelita, Francisca, Cesar, Marian, Merla, Olga, Cristeta, Arsenia, Mariano, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Leonel, Oliva, Maria Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walt, Oscar, Walter, Ana Maurin, Dr. Kenneth Tristan, Amando Sr., Estela, Narciso, Cesar, Maria Clarissa, Richard Jules, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Eloy Sr., Purita, Rosette, Virgilio, Demetrio, Belen, Danilo, Emelita, Rolando, Lai, Federico, Carlita, Adela, Edgardo, Rosario, Alberto, Benigno, Odon, Edgardo, Dolores, Ana Marie, Bernardo, Arsenia, Virginia, Emilia, Dominador, Blesilda, Ofelia, at ding sa Blancaladwa king Purgatorio.
Makatipon tamo anting metong nga pamilya ning Dios, king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Amen. Alang sangkan ban mabalisa kayo, uling Ginoo pag nasan akong tumula at malapit ya kaya kayo. Ing kapayapana at tula ning Ginoo, manatiling parati kaya kayongan. At keka antimurin. Domingo ning tula, Gaudete Sunday, ing manatiling tula, yaing panagkat na ning kaya katamong liturhiya. Nga ng San Pablo, manatili kong matula. Rejoice always. Makanano apapanatilyan ing tula king kaya katang pilubluban. Lalong-lalo na kaniting daratang kapaskuan. Isan Juan yang monye usok, advice, guide kaya katamo. Nya batang maging karapat dapat makisulo kindulang ning Ginoo kaniting Eucharistia sadya tala rin kaya katang sarili. Anyawaran tamo yung lunos at pakalulo ng kaya katang Diyos. Magkumpisal ko king Diyos sa mayapayan tuto. At kaya kayo kapatid, uli mi kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita, ipanagapu ko kang Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang Anghel Ampon Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo ko king Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayapayan tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa daring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tam. O Diyos, sa sibol ning sablang tula, ing anak mong Yesu Kristo, inatad na ke kami at karing sabla, ing masayanang balita ning kekang kapatawaran at biye. Ding pusumi, manatili lang balisa, hanggang era akit ing kapainawan at kapayapan keka. Bustan mong ing tula mo, maging tula mi. Ing lugod mo, maging lugod mi. Ing pamananggap mo ke kami, maging masayami sanang pamanyalubong karing kekeng kapatad. Kaya ng Jesus at tiyubusal mi, libutad naman ning kapagsubukan, maging masayala sana ring komunidad mi, at makatakman kingalang kupas aligayang sidyamo para kaya kami. Tiadwan mi, kapamilatan ng ginuming Jesu Kristo ng anak mo,
ang mabibiyat magari kang bemot ng Espiritu Santo, metong a Diyos, manggaman kingalanangga. Amen. Pamasang iba't king libro ning propeta Sophonias. Kulisa ka kintula o anak ng babae ning Sion. Israel, kulisa kang masikan. Magsayakat tumula king puso mong kabilugan o anak ng babae ning Jerusalem. Inginu inalilanan na ing atul amisal dakkeka, tinabi na no ring kasalang mo. Inginu ing hari ning Israel, at yubusal yu, ala ng dewakan, asukat mo pasang pitakutan. Potang miras na ingaldoy ta, miras inganti kanining amano king Jerusalem. Sion, eka tatakot, ding takdemu emono babalag. Emono pabren mga lambut. Inginung kekang Diyos at yubusal mo, metong yang mayupayang talapagligtas. Magsayat tumula keka, kingkeyang lugod, ibayo na imbyemo. Terak yang kukulisat mitmong tula, king uli mo antinoing aldo piesta. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Impakibata mo po karing dalit. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yuing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yuing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Ing Diyos, yang talapagligtas ko, ya, ing kakong panaligan, at ala na akong pitakutan pa. Diri na akong upaya at sikanan, ya, ing kakong kaligtasan. Nung makananong makaibetula ing danum king mau, makanyan lang tumula ring memalen ning Diyos potang liligtas nala. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yuing marangal at banal ng Diyos ng Israel. King Aldo iti, kaya kang idalit. Pasalamat kayo king Ginoo. Maus kayo king kayang lagyo. Ibalitayo karing sablang bansa, ing depat na, ipamalitayo, ban mi parangalan niyang lagyo na. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yuing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Dalit kayo king Ginoo, ulining mayap adapat na. Pabustan yung iting balita, miras karing sablang bansa. Pabustan niya ing balang metong king Sion, kulisak at dalit. Uling marangalya ing banal ng Diyos ng Israel at manuknangan niya busal ding kayang memalen. Kulisak ko king tula at saya, uling busal yu, at yuing marangal at banal ng Diyos ng Israel. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Pilipos. Tumula ko sanang parati king pamibebe yung makayagom king Ginoo.
At yulit kong sabihan, tumula kayo. Pakita ninyo lang maya palub, ding sabla. Malapit nen datang Gino. Kayo pa'y bali sa lub. Nune, king sablayong pamanalangin, at duwan nyo king Diyos, ingke kayong kailangan. At king pamanyawad yu, eyo kakalingwan pasalamat kaya. Ating kapayapan, lalagpus king abot ning isipan ning tao, pagkalub ne kaya kayo, ning Diyos. Ing kapayapan na yan, yang papanatili king pamayagom yung puso at kaisipan kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talagad tapuban parangalan ng maya pabalita. Itamongan po, ing Espiritu na ng Diyos at yu kanako, uling tibura nako, ban ipanaral ke ing maya pabalita, karing pakakalulu. Ing Ginoo mantabaya ke kayungan. At keka antemorin, Pamipasyag king maya pabalita agpangkang San Lucas. ligaya keka o Ginoo. Nung makanyan nanoing sukat ming daptan, ngarang kinutang ding tao kang wan. Nganang may kibat, nino maning makiadwang kapiblas ay malan, sukat neng idake ing metong ketangala. Ating nino mang ating pamangan, sukat na lang dakayanan ding aliwa. Linapit la naman, ring mapila na talapan yung ilbuis, ban pabinyag at kitnande. Maestro, nano ing daptan mi? Pekibat na karela, eko sisingil, sobra, king sukat yung singilan. Kit nandyan naman ding mapila na sundalos, ngara, oy kami naman, nano ing kekeng sukat daptan. Pekibat na karela, kayo kukwang kwalta, kanino man, king kapamilatan ning puwersa, o pamamatakot, managyo na kayo, king sweldong tatanggapan nyo. Ing kapanayan ding tao, migmulang meragol, at pigmulalande iwan. Inisip da, king yana siguro ing Kristo. Inya nga ng wan karela, ako bibinyaganda kayo, king danom, dapoting metong amay gitupaya kesa kanako datang ya. Kuman karapat dapat agyang kalag mo, karing tali ng sandalyas. Binyaga na kayo king banal espiritu, ampon king api. Daralaning kayang sabongke, banang daran at ikawaning trigo king sepo, at tipuna ning trigo king bangan, at dulukana ing sepo king aping matatda kapilanman. King miyayaliwang paralan, agyaga na lang wanding tao, kabang panaral ni karela ing mayap abalita. Ing mayap abalita ning kekatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning, kaya kayungan po.
malapit ing Pasko, nya siguro build up na ing kakatamong saya ang pong excitement. Sinindyan tane, ing kandilang kule, pink. Dakal po, kaya kayo maka-pink. Ako pansinan nyo, maka-pink ko. Actually, mangka ako ini. Indam kaya mo ken Paris prestamo. Nepo. Kaya pa nabili na kaya kanululukutan. Huling sulod na papota. Binuna ako pang may sulod kaya. Nepo. Kule na ning tula. Nga ng San Pablo, dindam tayo kin pamamasa. Tumula ko sanang parati. Ulitan ko. Tumula kayo, nga na. Tumulang parati. Ating taong makanyan, posible yan. Ikayo po, king oras sa ini, matula kayo. O nung papansinan da kayo, rengaliway laman lupang matula eh. Nung pong yan yung itsura yung matula, o makanano ko pa kaya itsura po tang aburido kayo. Po tang muha kayo. O makatakot nang ko sigurong lalo. Tumulang parati, is that even possible? King panahon na ating kang pigagap, king panahon problemado ka, makanaw kang tumula. Lalo-lalo na kaniting daratang kakapaskuan. Mekad, dakal kaya katamo, migaga na ka. Ay intindihan tayo nga manuan ng San Pablo, nung intindihan tayo naning pamiyaliwanin ng tula, king saya. Dindam niya po yung dalita pakibat. Nga na nin dalita pakibat, kulisak ko king tula at saya. Among iya pareho ita, tula ang pon saya, joy and happiness. Tula, joy, happiness, saya, iya parehas. Aliya. Happiness, nga na ning metong atalasulat, happiness is triggered by an outside factor. Burinan sabyan, ating migcause, it's a product, it's an effect. Halimbawa, tinod kang wedding, may tanggap ka kayang obra. O halimbawa, may kayanak ka, o may kayapuna ka. O kaya, tinggap mo no rin bonus mo. Masaya ka. That's happiness. It's triggered by outside forces. Usually by material things. Joy nga na is different because joy is something that begins from within. And it is only God could inspire. Bukod mong ing Diyos, yang makaibiye king tula, amanibatan king mismong pilubluban ng tao. Burinan sabyan niti, joy is a gift that we can only receive. Joy is a gift that we can only receive. God is the only one who could inspire it. Ala ka man tinggap, pero masaya ka. Ala ka man tinggap, pero matula ka pilubluban. Ingpe ka malapit na karanasan kanini, po tapong sinawop kayo. Ating kang panandaman kin pilubluban mong explica. Ating may wala kaya ka, pero ating kang panamdaman kin pilubluban mo. King makanyan niya kano, masanting intintiyan, ingaman wanang San Juan. San Juan, kikilalanan din, ating propeta, lepitan din rin tao, ban manyad lamong usok, advice kaya. Antira mong kukutang, oy kami, nanggawan mi, ban manatili keng matula kim biyemi. Ninure minunang kinutang, den tao, nang kitang da, kami po nandaptan mi, nga ng San Juan. Do act on people's needs. Burinan sabyan, pansinan nyo in pamangailangan daring kapara yung tao and do something about it. Charity. Nung ikit may metong atawa lang imalan, dinan me imalan. Yung ikit may metong atawa danupan niya, pakanan me. And these are practical advices. Practical advices. Ela mo kabod, aki merugo danupan niya, ay pangaditaya. Pantarugo.
importante yung pangadi. Importante. Diyan kami pong pari, expert kaya kanyan. Itang lapita na ka ni mga kailangan, sige Brad, sister, pangadida ka. Yung kailangan na mo pangadi, mga kailangan niya talagang something tangible, something concrete. Bisa kang tumula nga ng San Juan, extend a hand. Do something concrete for the needy. Act on people's needs. Ngayon pong Pasko, dakal ko akit makanyan. Kadwa, nino na rin linapit kayo, oy kami naman po, nga rin tax collector, makanano kaya tumula, mi ka manatiling tula, kin pilubluban mi. Nampekibat ng wan. Eko sisingil, sobra keng sukat yung singilan. Meaning to say, do an honest job. Maging kang tapat king obra mo. Itangan at tintangan obra king biye. At tintangan katungkulan at tintangan tingwanan. At potang tapat kang magobra. Munye, tulayan king pilubluban mo. Ating ko pong metong kahaluguran last week magkwentuya tungkol king metong ahensya king gobyerno ako nabanggitan nung nano po tati magobra kaya kayo ka rin pa-hunting nyo ko pa. Nga na mong sobrala po nga na. Ngayon po, lalo na po ngayon papasko nga na. Manyadla pong metong a milyon kaya ka resibuan da ka 250 mo. Ita po 750 pamulsada ay sobrala po ngayon mo nga na. Nga ako namang may kibat mo po ngayon yan maluwat na pong kalakaran yan. Ngini yung mo papansin, nung uling ngini susulong in negosyo yu. Tanong mo kaya rin kaya katang magobra, keng gobyerno, keng pisamban, magin lang mas tapat king karelang obra, king karelang tingwanan. Magbayo yay tsura yung kaya katambalen. Makalunos na rin kaya nakanuling, retang may bait pa, ang poreng baby pangeni. Uling, ning maging kultura. Maging party na nin yung kultura ng kaya katambalen. Nung halako tayo yan, yung korupsyon, maging lang mas tapat din tao, king obrada, manaliwayay tsura yung kaya katambalen. Mas maging matulala rin tao, king karelang pilubluban. Potang katapat king obra mo, kami patutod masalese, alakang kapayapan. Bakit? Uling balo mo, dakal kay nargrabyado, dakal kay atraso ka rin tao. Ngarabin, there is no peace for the wicked, for the evildoers. Maging kayong tapat nga ng wan, at mikatula kang manatili king pilubluban. King katlo, liepitan dereng, sundalos, ngara rin sundalos. Oy kami naman po, makanahang kaya mikatula nga lang manatili. Sabi na, magkasya na kaya kayo yung sweldo yu. Kukwang pera, kapamilatan ng puwersa. Purihan sabyan, be contented. Be contented with what you have at the moment. Contentment will make you see the difference between your wants and your needs. In tao nga ting kakontentuan king Biena, akit na yung tune-tula, makasalali king material. Hanggang alakang dakal ang material na bagay king biye mo, hanggang alakang dakal atatalan mo, pibandyan mo, malyari kang maging matula. So how do we become contented? How do we nurture contentment? King kaya katampilubluban? Simply, count your blessings. Dakal kayo po grasya ng ngaldo ngayon. King oras ay nikot, nanda kayo. Top of your head, nanula rin grasya ng ating kayo ngeni, ay karakal yuwabangget. Count your blessings. At potang bilangan mo rin grasya mo, sumibol kimpilubluban mo yung tula. Oy ting tulang manatili. Makadepende keng material, alapa ka, apag nasan mong datang, o tangi dintang, miserabli ka kimbiya mo. Yan nga ng San Juan, o yan yung sikreto. Ning biye manatili tula. Ing tula darakeya. Joy is meant to be shared. Burina ning Ginoo maging masaya tamo. Nya bibendisyon na nakatamong dakala kalam kimbye. Pero mas burina yung tumula tamo. Tumula. Tulang manatili kimpilubluban.
nga na pong Pope Benedict XVI. Joy and grace belong together. Ing taong matula king pilublubana, balo na ing grasya na. At potang balo na ing grasya na, nanuman datang kaya, mapayit o mayumo, masanting o matsura, ing tula na mabura, ing tula na mawala. Manatili kong matula nga ng San Pablo kaya katam. Amen. Pasyag tayong kaya katang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, kin Diyos igpangmayupayang tuto, dinalang king banwat yato, at ang Yeso Kristo ng anak ng bugto nga ginuta mo. Pengagli king upaya ng banalay Espiritu, nibayit ka Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut. Tinipaya ka ring mete, king katlungaldos, sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa, makalukluk wananin Diyos, igpang mayupayang tuto. Ibat ka rin, magbalik ya naman keti, ban mo kum ka rin mabiyam, pon me nga mate, sasalpantaya ko, king banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak din santo, king pangapatawa da rin kasalanan, king pangasublirang mieding mete, at king biye alang angga. Amen. nung tutumong dimot ing tula, busal tamo, mekad uling sapat ing kekatang panga Kristiyano. Manalangin tamo king Diyos ning tula, batang parating bibyebye king keyang kapayapan. Nga tamong manalangin, Ginoo, ika ing sablaming tula. Ulitan tayo po. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para king Santa Iglesia, ban parati neng ipahayag ing ebanghelyo, anti ing masayanang balita, ning maragulatula, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para king marimla ng yato ning pamangasiwa at pamangawa, ban pasibayo nung dinan paninsinding tao, at abalik ing diwa ning tula at saya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para ka ring kalulu at daralan kasakitan, ban apag kalubta karela, emo ing karelang kailangan, nune ayatad ta karela, ing pali ning kaya katang lugod, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Para ka ring hanggang Kristiyano, ban mabiyasa tamong manatiling payapa, busal din kapag subukan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. At para kay katangan, ban mi kadiwata mo, kim pa magsisti makagawang pikailyan karing kay katang sarili, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Tanggapan na sana ning Diyos ing kapasalamatan da ring pamisa, at iulino sana kayarian ng maligaya, ring kapatad tamang mayango na biye, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, ika ing sablaming tula. Ngeni aduan tamo ing sarilitang kapagnasan. O Diyos sa ginumi, pagdala mo keng katimawan kapamilata ng Yesus sa anak mo, mibyebye ke sana karinggamat mo anting metong amalayang balayan, ating maragul at tula, kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Tayo
Talakanta po para king pamagimisan iso. Manalangin kayo kapatad, baning kay katang daon, matanggap ya harapaning Diyos, sigpang mayupayan tuto. Tanggapan niya sa aning Ginoo, iting daon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Ginoo, mananasan ang itingay na yayampang mi king kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlod a sakripisyo king kekang dangalan, at tuneming Eucharistia ning kaligtasan. Ipagkalob mo po iti, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo mantabay ake kayongan. At kaya ka antimurin, Yat nayo ren pusoyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayo ing Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tuneping karapat dapat at matulid, ing pasalamatan na kamparati o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong Ginumi, inyang migpakumbabayang may kisaot kaya kami anting tao, ti paranay itang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kaya kami, ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni panenayan miya, ingaldo potang ikristong Ginumi magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita, maging ke kami sana itang kaligtasan na pengako na, ang eni panenayan ming mitmong kasalpantayanan. Ulinita, kambering sa blangkoro ring anghel karin banwa, daralit ming ke kang ligaya. Layon makyabe king alantok ng dampamamye kapuryan ke ka, ngaming kakanta. Kataas, katasan, Osana, Osana, ing kataas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayo yami daon kusan lob kin pamaylas at kamatayan kinuane in tinape, pepasalamat ya keka pirasune at binyene karingke ang disipulo at ngana, tanggapan niya iti, ikongan at kananye, iti yaing kanakong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat ning apunan ginawa na yung kalis, pasibayang pe, pasalamat kaya ka, binyen na yung kalis, karing kayang disipulo at nga na, tanggapan niya iti, ikongan at minumko kan iti. Iti yung kalis ng kanakundaya, indaya ning bayo talang hanggang tipan. Amibubu para kaya kayo't para karing sablang tao, banket ami patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti, anting kapigaganakan kanako.
ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo eteia, Cristo sinubilang, Inyangeni kaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya kaya kay ting tinape ning biye at ing kalis ning kaligtasan. Layon mi pong pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbaba ming ipagamuha mo, kingi kaming ansa ng misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ng Banal Espiritu. Ganakan me o igpa, in Santa Iglesia mong makalaganap king meto, yato ban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco inke kaming Papa, Florentino inke kaming Obispo, Pasiano inke kaming Obispo emerito, ding sablang Obispo, Pari at Diakono. Pakiramdaman mula naman, ting panalangin na rin kaya kang anak, ay naos mong marap kaya kang ini kaniting Eucharistia. Ding kapatad ming matudtud na king kapayapan. Tanggapan mo sana king kekang kayarian. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga. Ban kayabe ng Maria, imbirhen induning Diyos, San Jose, imbanal ng esposo, ring sablang apostol at santo at tinupad king malmong kaburian, kekaban ng panahon. Pupurian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, igpang mayupayan tutu, kagum ning banala Espiritu, pupuryan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ban mikat mo niyang tula ingke katang selebrasyon kaniting darata kapaskuan anyawaran tamo yung sikanan manusig king usok ng sanwan king panalangin tiro ng ginutang Jesucristo kaya katamo. At ing patawad mo kay kami, ring salami keka.
anting pamamatawad ni paring may kasala ke kami emugay pa'y saul kintuso ikabus mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mo'y pagkalubing kapayapan kim panahon mi. Ban king kaso, paningke kang pakalulo, parati kang mikabos king kasalanan. At miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, king panyatang ng Jesucristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kaing kayarian, ating kayo payan, ating ligayo, manggaman king alanganga. O ginuming Jesucristo, ang sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babye ko kaya kayo. Emo sa babalikdan din kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia at pamayapan may ampon bilugan. Agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari, manggaman kingalananga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatiling parati kaya kayongan. At keka antimurin. Ing tune payapang tao, at inyang matatdang tula, king kayang pilubluban. Nyanon lawen may siping mo, lupang matula, king biyena. Iyawa me, king keka. King pamamiyata mo, king balang metong, king masayang paralan, king kapayapan ng Kristo. Kapayapan kaya ko nga po. Kapayapan po mo. This mingling of this body and blood of Christ brings salvation to those who are saved. Nyo'ing ginutang Jesucristo, ing matulat ang panayan, datang pasibayo. Mapalad tamo itamong ausanan, tanggap king kayang katawan. Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Tawan at dayang Kristo ay dala nakatangan sana kimpye alananga. Amen.
third Sunday po ngayon. Yatin tawong second collection for the month of December. At wala po rin puntalana ing Family and Life Apostolate at saka yung Catechesis Apostolate. Inya pong November, oran rin kakatang second collection keng 7:30 a.m. 4,947. Total po 16,473. Mintala keng National Bible Collection ang popakeng Aid to the Church in Need o yung tang Red Wednesday. O hindi pong kakatang financial report for the month of November. Income 432,806. Expenses 304,907.92. Net income 127,898.02. And 50% of that in share na ning Paris funds 63,949.01. Dakal tamo po expenses, yung pepagawa tamong Poso Negro, ang pong gate, 67,068. Yung sound system king choir loft, 40,000. Donation to high school, 25. Donation to Christmas party clergy, 20. And the usual RQS and further studies. Inya detang linob a perang 63,949.01, kulang lapu. May bawas lareng pondo for the month of November. Maging na lamang 570,107.75. At intamo pong kaparokyang kakasal, Maverick Kyle Sengson, anak ng Michelle Sengson at Michelle Yabut. Ampoy Ana Marie Flancia, anak ng Rodrigo at Christy Flancia. Kakasal on December 29, Sunday, King Paris ning Lord's Ascension, Lourdes Heights Subdivision. Announcements. Our first simbang gabi for the evening is at 7:30 p.m. and for the early morning is on Monday at 4:30. Offering for this Mass is either in cash or canned goods. Offerers are the Catholic Women's League, Cluster Phase 1A, teachers, educators, and mentors. Please note that there are no Masses at 5 p.m. and 6:30 p.m. today, to give way to the 7:30 p.m. Simbang Gabi. Our Christmas Eve Mass on December 24 is at 8 p.m. in the evening, which is in Kapampangan. On Christmas Day, December 25, we have two Masses only in the morning at 7:30 in Kapampangan and 9:30 in English. Our New Year's Eve Mass is on December 31 is at 7 in the evening, which is in Kapampangan. On New Year's Day, January 1st, 2025, we celebrate two Masses only in the morning at 7:30 in Kapampangan and 9:30 in English. Other details of our daily Simbang Gabi will be announced accordingly. Thank you. Talakad po. Manalangin tam. O Diyos, sa igpami, pepasagiwan mo, ing kapanaligan mitula, kaniting banal apamangan kayabe ning anak mo. Sopan mo kaming magdulap-tula at ligaya, eking pansarili ming kapakanan, ni karing bandi niting yato, nune keka at karing kapatad mi, king makataong ganaka, king pamidakayanan, at king masampat apamananggap karing sablang bage, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Parati kong tumula nga ng San Pablo. Ing magparating tula nga ng San Juan, manatili at king pilubluban, nung biyasa kang midake, nung tapat kaking kekang tingwanan o obra, at nung biyasa kang mamilang grasya, biyasa kang makontento. Kenya magparati in tula. Yung ginuman tabi kaya kayongan. At keka antimurin. Tukuyong buntok yu para king bendisyon. At intamong dake king kabalisan at kaligaligan karing sabla. Makanyan man pauli ning tiwala tamo king Dios at king tahimik a kapanaligan, king parati ang malapit kaya katamo, manatiling kaya katamong kapanatagan at tula. Bustan yung intula tamo bilang Kristiyano makapanawa,
kambening bendisyon ning mayupayang Dios. Ingig pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ingke katang kapag masusyan mi daw ne, umena kayo, idake ingke kong tula, ingke katang Ginoo. Salamat king Dios. Gracian Domingo kaya kongan. Gracias Domingo po among.